Kubor na Khlem jong Nongsan Hima. Kador bertelang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kelayo ban sedang menta kesengi ke arah punya terik risau aja arpeu. Kaban kuat pat lasai kesengi ke arah terik risau aja arpeu. Haka kenta keli jengkeli ki MDC keliang persya. Kilawan ra isibun ki jengkeli ya ka Executive Committee balayalam khamat do bat titos kain kum UCM. Ki jengkeli jong ki MDC liang persya kilong. Ini ki MDC kilapan jeng syairu la kidang shnan em ki yau batumai nang ta ka jeng bamyo syu ya ka skem na ka artikel arspa nya pusan na ka Sorkar India. Berkilapan jeng tip ru mano badai hok ban long siam haka Hima nong spong. Rikasi nga Ka setiap kebakuman ni pibaro dengan kerpat ia EM in charge jongka market ia ke question ke basau ke belabu hakamit ke jongpi bala keli dari LO member napo moplan bapin jubah ia ketuga jengkeli bersyukur. Mr. Chairman, sir, kejengkeli kaba lawan ra dari MDC iba lamprang bla kalau will the executive member in charge be pleased to state whether it is a fact that the executive committee intends to construct new market within the jurisdiction of the council. Kajubab kalau the matter is under examination of the executive committee, sir. Dan kanu ka supplementary habide kani subha kali. Chairman, sir, ada ka ani ka jawab di yang root ka market na isko. Eka jiksi mo ba na den ka isi kala tumu ban sinayo hati yung ka klamo pat ka laus in kidithan mauro. Mr. Chairman, sir, abede bagajengkeli jong EMDC ka long kuni jengsha kampadon kataga om bagajing thumu bante kataga yo rei kaladon ka proposal mo kaladon napo Hima Milim te batkani ro kadang done under examination adu menta. Mr. Chairman, sir, it's a UH kwa yo jengsha ba te bongi ia in charge ba dari ka proposal ya tu pli ngalek si don nem ka kiwi pat ki proposal ki jaka ba yo ban sengyo ne ban long yo. Mr. Chairman, sir, adu minta empat don kita ki yo ki ba mit badong ban seng ne ban chna du kat minta empat don. Mr. Chairman, sir, dapat je jawab jong EM. The matter is under examination of the Executive Committee. Tikamut kaladon ke proposal andre high finbo examination jong ke committee. Dela da kalong kumta kiai kita ki jingtmu lane kita ki caka ke bokimut ban penyo nomor angne kat kum ke jawab EM kalong the matter is under examination of the Executive Committee. Tikamut kaladon proposal kaladon ke jingtmu ban sengyo. Dela da katon kiai ki caka ke bokimut ban sengyo. Mr. Chairman, sir, Nchu jubab beka supplement question jong member napo Milim. Kumangalong na sedang kedladon ke proposal na ka Hima Milim. Habede ban shnai yo thamai
hang te po maulai mauro. Mr. Chairman, sir, kene kadai syabat gune ke jengkeli. Tambah wei baka kata iki nongre. Marah kene ke session baladep. Nila keli baka don ke jengknyot ben ye ki nongre ante hapo yo mulong yo gela. Hoi kadai syabat gune ke jengkeli ring ye don ne nam tau paiba. Te hakatu ko por EM de iwe la kular ban salek ante ban na committee ban pek ya kejenge nong ada tengah suka ban tip na IM yang bedang susimti thmai ka ai ka kepala le ban wengi ta kejenge ke baki nong ada bisa nyot ben haki nong khai haki midulna. Mr. Chairman sir, sashi sen pan kasinjam ka ba na kaliang ka jong ka department kalashim kadi ka bangila don ya ka committee ka bangila de thao halor ka ban amen ya ka market act but kani kala ayat hadu ka second stage but kan sawan sa ka final stage ka ba ngin amen ya ka final draft but ha kani ka proposed draft ro kala don ka bangila thap hang to ka ba kumno ka bangin is ya ki problem jong kinongran. Mr. Chairman, sir, namar ba khai pateng kade kawai ka ba kongsan ha. Di mana kani ke Sorkar India kadang dak hawan ya badai ber farm laws. Atau ke isi kadon ai ban perkhat pangane ke farm laws ke belawan ra parlimen dak kani ke Sorkar India. Mr. Chairman sir, kani take along shisha out of the mo kami hap chup ka question kan dia program na weekly no badon nem ka jing thmu ka ban te takiyo ka poi pan sakata ka farm act te kum basong no hang ne ka farm act kadi ka jong ka center te kam de ka subject jong mo jong ka district council. Next question, Bapa. Mr. Chairman sir, syukwa ban supplement ni kani ia ki newspaper report ba ki Nepali po than lang pi kila seng yau thmai hatu kwa jing shai ne ia men charge kalong ka jing shisha ne am kata. Mr. Chairman sir, ti daga baburam ya i MDC na program rai ngatai ngin sai ya ka dia ka don ka question ka baladon hang ni po table mo. Squat ban kali kendiat la kadon MK jingtmu jong ka isi ban snayo hamanaki district headquarter balada mdon belai kedau. Mr. Chairman sir, so tana dia ta ka jingkeli namar ba bangiwan hang ni bang pi bangin kentiu habaro kiliang ti kermen hi bangin la ban thau yo haman ki district but it depends mo kat kum ka condition jong ka fund position jong ka council but ni kermen re le se bangin la ban seng yo man ki district. Nomor bamdan syu ki wei pat ki supplementary question habe de kani ka question number 4 tengin point nak syaka question number 5 kani ru kadi keju jingkeli belawan ra di member na po mo Khlem belong ru yellow EM in charge habe de kani ka EM in charge jong ka development la ai ni ke jingkeli tila dadan kanu ka supplementary tila bat keli ta ka jingkibab kawai dai bat ka jingkeli belawan ra do MDC na mau flat tidak question besan will the existing member in charge please state whether the council received fund for tribal area under article 275. No sir. Mr. Chairman sir, ina kuat ban yo jing shai bus kun ro ni jingli ba ani yam yo ba no sir kemut ngim yo shu ne ngim tang yo ti kata di we ti ka baar pat lomba namar ni ga article 275 i member ba don boromi ban charge ka development di ba mensuang jiyo ke scheme na kadika ba kabingi ai si konstruksi ki continuous scheme ti don ki konstruksi ba jingke ti yo part payment ti man boyo pisa ki order ti don ki lagi ki scheme ba po ka konstruksi jongar don hadu benta
bayo na kena kanika bahak tenrei hadu mentam cepat layo ban pendek jingtre pat yo sirlun te ki khom cha ki continuous scheme national sa ti ko ban yo ji sai ni yem na da yo ni yo shu ban na da mio on le kum nu halot ni ki jingtre ki ba ki khot ki continuous scheme la pendek ndro man sho national sa leader of opposition bulwanra ya ka jingkali je kena jingkali ka kham jrong wat ka kham klai ya nomor ba kena scheme ka dan ndai practically kamp ti na do Khlem chai ba nong mi khmat mau sang đều và continuously long MDC yang juga council de Naduh arajar khan nhiều khat pun bikin pek jungan ho pai khan nhiều khat sa khat khanda arko ni Khlem yo skim tang kawit de ya ka proposal ka council ka phak man kasna cha ke state government tendrai ka state government ka khore ban pha proposal nda phai pat kam chu phai tingim chu yo skim na ko wi snam che ko snam na do kham nyau khat pra ka thang ka chu pek chu man ko phai khat pra khat khanda arpa to dengan pe pe ki ha ka Char khat khindai arpo ma de yem cha development tingi dang wan ma ni hab yo wa wi ki kendong kin chok kum lo ko lam ka de khat khindai arpo ru ka government ka pha yang ni ban pha group sa ni pha den rei ka dar ka mon lo de siêu si ang ni ban ong personally ki chi sa ngakwa ban sim seriously yang tam berbelai dia pakai ni kau support Khlem lah ban pelokam dia tendrai kerja tu bangau sisin ke political unrest kedai hak kepor pada penyak side by biscuit ban tekon tendrai nu ngembang kecisa mari pol numbar Disember Januari Februari Mac kedai kepor ke klik ha ban melasip tendai hak tak kepor ni lan krang lut chan borok aruk dai lai ong dia misi wei kita san wei nang takawan hang de ka kuma pikip ka balong kumno ki ong ka balong very peculiar ka wei kata ka ba ong lon ni CM bukti lah benda ye ndai ba kena sangat hai kan bahapa no spesifik nama ka jingkeli kalong sai ba to ini kontrol skim dang yo adem but mo ngaya tu dan kini banyak nak hai ini banyak ibu sebelum requestion ngaya tu sai kan bangwan di ngan juga contribution dei pengacuai ni masuk kia ba nak department nak leng tu department te ha ka art real trick semua kos nemar bom yo ci sai ke balong quit ke balong clear ha ka cingnya dei bat kini kistik dengan apa dak dio le ta so commissioner sekian commissioner di sini bau naik kisah balai bersyukur ini bentuk miskin man dan Khlem penlongkam ya kak di ngadang tahu apa di mentah ni kadang don hap dan ke jinjelai mentah bentuk kisah naga di sini di keba kumbau ongu nong keli cingkeli mentah la kadang don ni kena bandong kadang don kam don nomor kenika correspondence bat ke state government ke siat ke kumbang mentang yai banjale di nomor kenika arso itu kidang bias bangun skim kita suai kata ngalak ya kenika dioleta siaka disi bahkan pek hai ni bagi dai ben suya pa ka ni kai ko ka state government ko kai ko ha ka bela ka ni tingi kwa ba ngan on bakalong ni kamlong su kum no ngana namar bagi tang kun pek bakan long
Kita punya lah cuma kita kalau bahkan cari cingkli ya kena kita bah. Ngasih kali kan very specific. Last financial year kabangyo naga article 275 kadita financial year kabakan no. Last financial year kabangyo ya ka naga article 275 ka tribal scheme ka tribal Last financial year orang nyimyo sih. last financial year kabakhat tu kabangyo. Nah, beli kabangyo. Bayo. Ya kabayo. Oh, kabangatit nga kadai na 17-18 bomyo. Teacher support Khlem. Mr. Jumansan apply kasai. Damyo 17-18 kamut ka 16-17 niyo. Kamut hangka. Mga susu ba yam chat bapli kan late Shashwa jong 16-17, 15-16, 13-14. Na try ga request you yam chat ka bahaban kamlong brief. Tang mantip pendiat katnos nem ni gladu no ya kalika Ministry of Tribal Affairs. Sakol ke tingkali ngako akali ngako pan susu kalian nang article 275 bor-bor kawan ka ya ka ngamut ya ka provision na benda ka ban erma kadi na ka ministry ni kadi na state government Jom ni skim de kumbangong mana 17-18 bomyo kalau biar di kumba piong pat ngan lek yang kham se itu ban kham ban na adin jom ni de ya ganika bu piong menta kai ka jingkali kalong ka shong ka ministry ni ka shong ka state government ban erma ya ka amount na kamda jungi kedai ke state provision kalau kumta Mr. Chairman sal lagi nang ap ha mercy juga state government banginyo allocation na ka Ministry of Tribal Affairs kan sitompa namang isu tu ba ka Ministry of ka state government yala dia ka site na ka benta kibabun ki developmental scheme dengan suka bani sutu na uya menchat ka donne am ka komperkhat bagin access direct sa ka Ministry contents Padyo di ini perkat la khat ni gani arsna malai sinam khmyo skin yala kumela kai kna tingi muti banwat kila ti kuno ban lek saka government of India central government na buta ni proposal ti bulale Mr. Chairman sir, kumbang ni sutu menta council kedon hakajing kerdu Pisa kaba jubo marba imat nakasies ngimio ki major mineral minor mineral tengah ngaso bala dan nidus kan sapendeko ya ka komperikam contohnya ke yin jongi kebadi bena jingata secondary dengan kepat ya ki isi nomor ngamnget bakandon jing nomor hamneru ke Sorkar ke ju ke babat estate bat ke babat center kan traikat kalat kabangi kalat pergi bangyo ban persang ban peniok fon peniok Pisa ban pentulun ya kikam jong council ngasong tepat ya ka isi lembang wian bersiap pada macam kia ba kapha bang ide peniok nang ni cuma sosi kembala ba patai dia mentang kalong ba mat labu bersnan bila do ya kini ngasong la de macam kia ikani ka ba ila ban pentulun ya kikam penroi ya ka administration net for this concert kata kadai ke jengkal pak cuma menginum do kat kala kelenti ke bang ka hok tungi ke bang ini Mr. Chairman kulai sibona ya si jong kemlen kumbangong menda ngalai tho khana di si yam ngamut balek sesiau sia ni ka cucia bang ya jadi kita kia kumbangong Nomor bom dan syuk kiwai pergi
supplementary question bede kanika question number 5 in point nak syaka jingkeli ke bahindrio question number 6 ke balakli dai member na pok mau pelang LO jungi EM in charge jong ka ilaka ladan ka jubab itu subaban abiang ka jubab namun yo ke supplementary question. Mr. Sumansar, Blishbun, ya MDC jongka mau pelang, ibadai LU ke Cukopor, ibalawanra ya kan ini jingkeli, ya ke ilaka administration department. Ke jingkeli along will the executive member in charge be pleased to state which is the eligible clan to contest the election of aim of Nongspung. Kita jubab kaba ayang tu kalong this yong clan of Nongspung's imship sa. Masa senasa aban suplemen ini ka jikli berjubab yang in charge. Ia ko ang yo jisai kamut kene ka Hima Nongspung. Kadai tang ni ka kursi diong kadon ka riti jong kaban. Mari ini kami sincere. Nomor boleh ya kini sejenak sa kalong ba katkum ke herbar report kakandai spalai ba kini ikut sini ruki dan hopan pada kami sien ponospol tesusu apor babat acting chief atau poka Hima acting chief ulah penskam bat ulah pensisa ya ka jindon hok tempoi perakur ban long set po iman ospong ti naskwa ban kalong ka ba kabut kani ka jing pau ni ka jing I kalong kabam dei ndai ka kumbalong ni kabut de bitang kur sibyong mo ma Mr. Chairman sir. Mr. Chairman sir, ka jubab ka ba ni ai ba ketika kurs in yong ka long sim ang tei ha ka Hima Nongspung kalong bangi base kat kumki official record di badan bo ka office jungi bat kata kalong ba kat kum ka les jongki ki chief kamtat ki full-fledged chief full-fledged aim jongka Hima Nongspung Naduh senam jejar kendai sepak merikuai kidegis enyong but kabar ngakua antum syai ni besru katkum kiriko kabidai katkum ka bil jongka Hima Nongspung kabagani ka ying kala dapat pas katakan nomination and election of this aim and elector of Nongspung's imship bill 2016 kepala pas ke arpulaitrik benai Jun arajar Khadc kaba dekat buram LO jungi ide ia menchat ke ilaka ke definition ke number 2 subsection C ke penpau syai hang tu ba ketika imyong kaba de longs aim hang ya ke Hima Nongspung kata Mr. Chairman, ngasih kuat ban syai dia nomor dia mencari yang baru 1961 channel. Di balong full-fledged team dari tangkis ini jauh. Tangkis ini jauh. Ngasih kuat syai ni lagi agapor bayar sim. Don dia di lead di balong kandidat agility. Kena expand kuih channel. Kita ini. Di don dia di course lead di balong pun kandidat. Haka election sim Naduh 1961 channel kan. Kata kau Kesuatu yang madam kandidat. Kemudian yang di kandidat haki election 1961 sana yang nak kursi ini. Kata tu, awai ru kandidat bil nomor kadang ni ka bapa berjumpa yo ya ka asan. Nakai kesuatu ini bah idang nak ban don kanu ka berkat teman juga saya ingat kita. Nomor bah kamdai ya pada BS 1961 sana. Hapan tipu kandidat ya ka custom ya ka praktis Naduh handai kulong kuma. Bagi simli kidon bentang yang akhirnya dibagi generasi.
Thomas Tasman haga bidai bat ka list dung ki candidate ki baya contest ki elections ka himanong spung nodu senam chejar kandai spa ngru terter dan Mr. Sumansar ka bidai bidane required notice dan railong katkum ka result jong ka appointment ka dan ai nang ni nadu 1961 te hadu 2014 badai ki full-fledged kemudian di sini kata kalau official gitu. Sama saya, tiga sekolah pemain kandidat mana. Hau cuma berpau kelaruan ni iu jodoh sepung dapat kita codify. Tenrai dapat kini kam minta. Tekun bakalong kidon ki Hima ki bala Janu andim tala penimbiang bok dan ki Hima na simset. Kidon ru ki Hima ki ba syukam ni ka kam nosyat kiyo ban lo contestation dan ni ka bak isi kala lapat kala sebin te kala wing no kita. Te nga syukwa ban yosai hatu ka isi ka don jitu ne ban da kam nam jeli bhai ka ni marba na kli ba hatu ka ni ka dei karti rustur jo ka Hima no nei ka ita ban sya baka himik ka isi don jitu ne ban ni sebin ban bhai bang ni ka banta ka ba nawara ni ko. Mr. Sumansar banten saya ka wei ka banta ka ba i LU ila supplement ne ka bidai bat ka Harvard report te abang ibes ka kum ka Harvard report te ka Harvard report bat ka Khlem batai sa ka shu ong ba ki de ki sim kala ka Khlem ong sim yong ni sim li ten rei ka kum ka appointment ka bangi ai ka ong ne 1961 kemudian ki de ki sim yong to kata ka wei te hakabidai bat ka jing li jung LU menta ba naga isi ka kansa te dunia na amnya kani te ngidang shuyo ay ka petition ka bidai bat ka jing kam jung ki kurs li te kani ngidang put up dengan klien saya. Mr. Chairman sir, kabla daya ka supplement ya kani ka jingkeli anrai kuba ngidon ang ni na ka benta ka jingha jong ki ilaka nadon nak wei ka jingkeli aba kadon kani ka kentien ni balabu namta contest the election of seat te dang hai kini dang shen sabio lachu banbu ka jingkeli te ko banbu mat jungiem ba ladon ka jingtu na ka benta ka election jong ka Hima Mariam te nrai ngasngo ba la pen sange no te ngaspa betip na ka ei ka daw. Mr. Sumansar di syak de syapar ka putbijung semua nilai guna juga kata masuk apa ban saya Pidon ke jubah mentah. Pidon mentah ne pensai. pengen sak Okey. Mr. Chairman sir, the snap getting jubab jong iem. Kalau ba imat kidon ki Hima ki ba wat ka ban jet iem ru na tandon ka jing kenrum kenra. Tengah syubuh juga pat ya ki isi la da lahi imat ladon kampan codify no ki Hima barokai ba kinmi kum kita ki tengah kerpat ya ka isi lembak wiem mga try la dong kam kani qualification Hima par hak try kata de bu no da por na ka isi mla man siap kini mo na try di bandon no ba qualify no ya sencha kada jong maju kita ka jing kepat Mr. Chairman to Mr. Sumansar beli subun ya ka ajai MBC melim di balabu ya kani ka jing kerpat but kani ro kani ka jing tmu ka thong jo isi akaba ni la kwa ni na on codify ki act jong ki la ka te ni la don ya ka committee ka bala dat notify special committee on ilaka susah but kani ka committee ni la proses